دوستان عزیز، حالا ما قرار داریم در مغازه مالهای تکنیکی بهترین. اینجا بهترین تجهیزات‌های تکنیکی از قبیل ماشین‌های جامه‌شویی، یخدان‌ها، تلویزورها، تلفن‌های موبیلی، کاندیسیونرها، چنگ‌کشک‌ها و بسیار دیگر مالهای تکنیکی با نرخ‌های دسترس و صفتی بلند برای شما پیشنهاد می‌گردند. برای باز هم دسترسی به مشتریان خود، مغازه مالهای تکنیکی بهترین همه تجهیزات‌ها را به طور نقدی، غیر نقدی و نسیه پیشنهاد نموده، همزمان تخفیف‌ها و اقدام‌های گوناگون را در این دو ایام‌ها برگزار می‌نماید. السلام علیکم هموطنان ارجمند. با دقت شما نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی کریمینالی اخبار وزارت کارهای داخلی تقدیم از تلویزیون تاجیکستان. با ما باشد تا از خبرهای جنایتی که در هفته سپری شده در قسم‌های نوبتداری مقامات کارهای داخلی به قید گرفته شدند شناس شوید. در استودیو با شما ماهرخسار تولدزاده. امروز در برنامه فسادخانه نشمندان آشکار گردید. هدف نشجلاب برباد داده شد. مصادره زیاده از 6 کیلوگرم متامفتامین. من همین مواد کریستال رو از یک با همراهی یک افغان شناس شده در خرما با مصلحت پیشکی از مسنگین گرفته آورده در ناحیه نورآباد خواستم که فروشمش که کارمندان میلیسا را دستگیر کرد. دغلی پولچینک نقلیات جمعیتی و ویرانکاری یک نفر جوان. کردارهای بداخلاقی با استفاده از باوری دینی. شرحین و دیگر خبر و گزارش‌های جنایتی در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی. معاملات غیرقانونی و پهن و فروش ماده‌های نشأه‌دار یکی از مشکلات جهانی امروز بوده. چنین یک تجارت خطرناک باعث ضعیفی روح و عصب میلیون‌ها ساکنان سیاره و فوت زیاد آدمان می‌گردد. ضمن دایر نمودن عملیات مخصوص از جانب کارمندان شعبه چهارم ریاست کوفتگاه جنایتی وزارت کارهای داخلی شهروند سیدامیر خورشید عین‌الدینویچ سال تولدش 1990 اقامت کننده ناحیه نورآباد که پیش 2 مرتبه برای صادر نمودن جنایت دزدی محبسی گردیده است با جرم به معاملات برآوردن واسطه نشأه‌دار بازداشت گردید. هنگام کوفتگاه نام برده در 5 قوطی پلاستماسی واسطه نشأه‌دار متامفتامین دریافت گردید. موافق خلاصه ریاست تشخیص کریمینالیستی وزارت کارهای داخلی واسطه نشأه‌دار از گمان برشده مصادره گردیده مخدرات نوع متامفتامین کریستال بوده وزن عمومی آن 6 کیلوگرم 56 گرم را تشکیل می‌دهد. من همین مواد کریستال رو از با همراهی یک افغان شناس شده در خرما با مصلحت پیشکی از مسنگین گرفته آورده در ناحیه نورآباد خواستم که فروشمش که کارمندان میلیسا را دستگیر کردند. مورد قید است که این بار مرگاور اگر وارد بازار سیاه می‌گردید ارزش آن 5 میلیون سومانی را در بر می‌گرفت. همزمان چندین نفر را مبتلای بیماری نشأه‌مندی می‌گردانید. عین حال نسبت سیدامیر و خورشید طبق طلبات ماده 200 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده او در حبس پیشکی قرار دارد. دلیل دیگری به این مانند یعنی به فسادخانه نشأه‌مندان تبدیل دادن منزل استقامتی و به فروش برآوردن واسطه‌های نشأه‌دار و کارمندان ریاست مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر وزارت کارهای داخلی آشکار نمودند. شهروند تیمور جمعه‌خان سال تولدش 1991 اقامت کننده جماعت دهات چیمتپه ناحیه رودکی در منزل استقامتیش واقع در دهه قهرمان جماعت مذکور و نشأه‌مندان شرایط فراهم آورده آنها را به واسطه‌های نشأه‌دار تامین نموده است. ضمن دایر نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان ریاست مذکور تیمور جمعه‌خان دستگیر گردیده هنگام کوفتگاه منزل استقامتیش از آنجا یک مقدار واسطه نشأه‌دار نوع گرائین دریافت و مصادره کرده شد. با مواد مخدر مقصد استعمال میکنم هم میفروشم هم چی میکنم در خانه مقصد مدرو را میزنن نمیدونم که همه را ببرن در درون خانه مدرو رو میدرسنن که مریضا دستگیر نکنن آیا کم میگیرم
як рӯзда 7 кас 8 каса ҷавоб метавонам 50 сум 100 сумӣ мефурӯшам. инчунин ҳангоми аз назаргузаронии манзили иstiqomati ба номбурда тааллуқ дошта маълум гардид ки 9 нафар нашъаманд машғули истифодаи воситаҳои нашъадор навъи героин тариқи сӯзандору буданд. оиди ҳолати мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. мутаассифона вақтҳои охир баъзе аз пулчинакҳои нақлиёти ҷамъиятии пойтахт бо мусофирон дағалӣ карда ҳамзамон тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунанд. оиди дағалии як нафар пулчинак ва ҳуқуқвайронкунии чанд тан аз шаҳрвандон ки тавассути сомонаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе шикоят ворид гардида буд, гузориш омода гардидааст. таҳлилу баррасии муроҷиат ва арзу шикоятҳои шаҳрвандон яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти милитсия ба ҳисоб меравад. ҳамаён арзу шикоят ва муроҷиатҳои шаҳрвандон ки тавассути сомона ва шабакаҳои интернетӣ нашр мегарданд аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ба таври фаврӣ ва ҳамаҷониба мавриди санҷиш қарор дода шуда нисбати нафарони қонуншикан чораҳои дахлдори қонунӣ андешида мешаванд. аз ҷумла ҳафтаи сипаришуда низ якчанд навораҳое ки тавассути суроғҳои электронӣ ба унвони роҳбарияти милитсияи пойтахт ирсол гардида буданд мавриди санҷиши ҳамаҷониба қарор дода шуда нисбат ба вайронкунандагони тартибот ҷазоҳои гуногун татбиқ карда шуданд. дар асоси навори дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардида ки дар он ҳолати қасди баркандану беҷо намудани дастгоҳи худкори бонкӣ инъикос ёфта буд аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт шаҳрванд валиев наврӯз соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри душанбеи кӯчаи фирдавсӣ дастгир карда шуд. дар натиҷаи пурсиш муайян гардид ки номбурда санаи 25 июни соли ҷорӣ тақрибан соати 16 аз дастгоҳи худкори бонкии ширкати душанбе сити маблағ гирифтанӣ мешавад ки аз сабаби нуқсони техникӣ корти бонкиаш дар дохили дастгоҳи худкори бонкӣ ба истилоҳ банкомат дар мемонад. аз ин ҳолат номбурда асабонӣ шуда бо вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ дастгоҳи номбурдаро аз ҷои насбшуда барканда беҷо кардааст. вобаста ба ин нисбати валиев наврӯз тибқи талаботи моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда нисбаташ ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 10 шабона рӯз таъин карда шуд. навори дигаре ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр гардида мавриди вокуниши васеъи шаҳрвандон қарор гирифт ин рафтори дағалона ва худро ҳамчун корманди мақомоти корҳои дохилӣ муаррифӣ ва аз пардохти хизматрасонии тарабхона дар ҳаҷми наздики 700 сомонӣ саркашӣ кардани ҷавони тахминан 25 сола мебошад. дар натиҷаи пешбурди як қатори чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷавони дар навори инъикосёфта муайяну дастгир карда шуд ки шаҳрванд рустамов тоҷиддин соли таваллудаш 1989 сокини деҳаи лангарии ноҳияи муъминободи вилояти хатлон мебошад ки номбурда дар асл муфаттиш набуда қаллоби беш нест. зимни пурсиш номбурда тасдиқ намуд ки санаи 27 июни соли ҷорӣ тақрибан соати 22:30 ба маркази дилхушии зебои меҳр воқеъ дар кӯчаи борбади шаҳри душанбе рафта бар замин напардохтани маблағи хӯрока ва машруботи истеъмол кардааш ҳамзамон бо соҳибмулки маркази дилхушӣ муноқиша ва тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон кардааст. бо назардошти кирдорҳои содир намудааш нисбати номбурда парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда бо қарори суд ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 10 шабона рӯз таъин карда шуд. ҳамзамон аз ҷониби кормандони милитсияи шаҳри душанбе пулчинаки автомашинаи мусофиркашони ҷамъиятӣ хатсайри рақами 55 барои дағалрафторӣ нисбати мусофирон боздошт гардид. ҷавони дар навори инъикос ёфта шаҳрванд одинеев аъзам соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи ноҳияи синои шаҳри душанбе мебошад ки муайяну дастгир ва ба мақомоти милитсияи пойтахт дастрас карда шуд. зимни таҳқиқи ҳодисаи мазкур маълум гардид ки номбурда санаи 26 июни соли ҷорӣ дар назди маркази савдои садбарг аз дохили автомашинаи мусофиркашони худ мусофиронро фароварда ҳамзамон бо суханони дағал нисбати мардум ва ҷомеа бадрафторӣ намудааст. воқеан ин амали дастгиршуда одинаев аъзам ба беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият ва вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ мансуб буда нисбаташ тибқи талаботи моддаи 460 майдавбошӣ кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи маъмурӣ тартиб ва аз ҷониби суди ноҳияи шоҳмансур ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 7 шабона рӯз таъин карда шуд. инчунин ҳафтаи сипаришуда кормандони
милисияи шаҳри Душанбе дар асоси муроҷиати видеои як нафар зан оид ба пайваста рух додани муноқишаи оилавӣ дар ҳудуди оила маҷмӯи чорабинои профилактикии фаҳмондадиҳӣ гузаронида омили асосӣ ба он мусоидаткунандаро муайян намуданд. зимни санҷиши навори ҳодисаи хушунати оилавӣ ки ҳамзамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардид муайян карда шуд ки шаҳрванд Ризоёв Фарҳод соли таваллудаш 1972 сокини ноҳияи Сино дар манзили зисташ бо собиқ ҳамсари худ муноқиша намуда ӯро пайваста мавриди даштному ҳақоратҳои қабеҳ қарор медодааст. бо назардошти кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ содир гардида нисбати шаҳрванд Ризоёв Фарҳод ҷазои маъмурӣ ба муддати 5 шабонарӯз таъин гардид. мутаассифона дар ҷомеа нафароне пайдо мешаванд ки бо истифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ба ҳаракатҳои хусусияти шаҳрвонӣ дошта даст мезананд. дастгирӣ намудани чунин кирдори ҷиноятӣ кормандони милитсия шаҳрванд Ҳомидов Бахтиёр Пулоҷонович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодомро ба ҳайси гумонбар боздошт намуданд. санҷиши ахбори оперативӣ ошкор намуд ки Ҳомидов дар баробари ба сейру ҷоду ва дуохонӣ машғул шудан ва амалҳои бадахлоқона майл дошта баъзе корафтадагонро ба ҳамхобагӣ моил менамудааст. пешгӯии тақдир, бахткушоӣ, навиштани тумору таштоб, пешниҳоди ҳар гуна ашёҳои маишӣ гӯё тариқи дуохонӣ омодагардидаи дар ҳалли муаммои зиндагӣ мусоидаткунанда усули хизматрасониҳои Бахтиёр Ҳомидов мебошанд. бо дорӣ намудани коркардҳои оперативӣ номурда дар болои амалҳои зидди ахлоқӣ нисбати як ҷавонзад дар манзили истиқоматиаш дастгир гардид. нисбати дастгиршуда тибқи модда 142 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида ӯ ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст. тамошобинони иззатманд, инҷо барномаи худро ба поён расонида ба шумо тансиҳатӣ, хонободӣ ва хушрӯзиро таманно дорем. ҳамзамон аз шумо даъват ба амал меорем ки баҳри ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ бо мақомоти корҳои дохилӣ ҳамкорӣ намоед. хайр то барномаи оянда муваффақу сарбаланд бошед.